Saya perlak baik mentah sa season 4 mungkin video jangi yang ni ha pernah dan competition mentah sini ka centrik mah jangan ni benai yang ni por mentah dang ya sedang ka WR lai ingin saya pek kilong kumno gidok ha kilong kibarit na gibahaya na nomor kasih batet dokar ingin yo wan re pan pek mah mencaki laki jangi keman mentah kharsan terik ketika sini kepaparok ngijukan mau ija kata ke independen sedela yang sini mentah pek ni dan perlok hakane ke wei ke jaka hak kharsan terik jung mulai Agos 6 arjar pusat ke bangisa jengkan mau ya ke senem kerkrais pak sau penyo ke brik senem jong jeng lai lu jeng green dia sibun lagi nong rakai lai lu mentah kidan hakane ke jaka mah rowan jongka ni ka jelam kelaya ka jungi kidan rugi bana bar kiwan mensi mentahang ni kapung pam pernai lek ke bade ke wei ni kipung ke bahedu ha ko ka distrik West Sahel pat mentaka sengi kumba ar hajar tamai eiki reniwang khwai kawan bat penno akan ke jaka ban yakun nam taban yo yo nam job dan ni ka thong ba khamat lengba jok ni ka visi competition di nomor kata perlok ingin sayu isibet mano bayo e kajing job bat kat nungut kan sayo sengot huru di balik pai teli na kan ke jaka men kemi hayeng yang jing syok la sial lupa tang ba men keba kawe kedok harum yo mentah di perlok akan ke por ki sibun di bakwai nomor kata subscribe but like ini ke video ada bismillah deh this is we call an independence 1942 pek perlok lalap yang wei kedok ha ke bang kam de hok nang ne tak surat lain ni nang ban section 4 ano tip kita betul dah sekolah praspa ano ba man tahu dom ta ba ini man tahu lama ano ba Pak Wadang Suan saya kedua sekolah praspa semawan angin yang sekolah lama boleh kita coba kau lama Nes Pak perlong tu Nes Pak perlong ayo tu perlong surat lumayan Jimah tem tak sini pek kidan ngidok ha ki bala sakn ta kine sepo kine sejerang kide ki bedang sa construction price ini pek ngidok ha kepada ya fast price per kilo sispa 1 gram. Wala ka pukan na.